Ölüm bul kudum ele bir alыс, ötө bizge bir kechikpey kele turgan nersedey sezilip kalıptır da. Çınında ölüm bul uşul adamdın kölökösü siyahtı adamdın aylanasında жүрөт экен. Adamga özünü en bir жақын nerse uşul adamdın kölökösü eken. Adam kayda barsa uşul kölökö çoğu жүрөt. Ölüm uşunçalыk adamga жақын eken. Oşonuqtan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Mutu qabla an tamutu" deydi. Ölümden ilgeri ölüp körgülü deydi. Esep kısap bolgonda murda esep kısap kılıp özüңөрдү esептеп körgülü deydi. Ушундай жақын болгон ölümdü esep жүргөн адам гана эртең күнү жана бул дүйнөдө бактылуу болот экен. Ölüm ушунчалык жақын туугандар. Эмне үчүн ölgön adam oğuz açılıp kalıp, же көзü açılıp, же көзü жумулуp, ушундай абалда өлөт десе, ушунчалык ölümdün жақындыгы тездиги дейт, көзүңдү ачып, кайра жумганча жан чыгып кетет экен да. Көзүңдү жумган болсоң, кайра ачканча жаның чыгып калат экен. Жан чыгып кетип, ушундай адам көз ачып жумганчалык дагы жетишпей калат экен да. Ölüm ушунчалык дейт.